Igitondo cyiza turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri ano makuru tugiye kubagezaho muri kano kanya. Ni ku Muvumu Online TV. Bantu bangereka mbanze mbasuhuze n'abahereze n'ikaze. Hano tugiye kugera tuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, na makuru akomeye cyane tugiye kubagezaho muri kino gitondo ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Turabasuje rero tubahaye n'ikaze mwebwe bahereye mu bihugu by'ibiyaga bigari, namwe bahereye Bwotamasimbi, ni mwegere hino dukomeze tuganire, ari nako tubagezaho amakuru akomeye cyane. Ariko kandi rero reka tubabwire amakuru tugiye kwibandaho muri ano makuru. Turagenda tubabwira uburyo bukomeye cyane imirwano yavuzwe hafi ya Bigogwe hagati y'inyeshyamba za M23 na Nyatura. Aho ngaho ni mu gace ka Masisi n'ubundi aho imirwano imaze iminsi. Ku rundi ruhande turagaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi aho M23 ingwate zahoze ari iza ADF zarekuwe n'ihuriro rya FARDC UPDF muri Turi. Ayo ngaho nayo turabagarukiraho ku 5/5. Nshuti zacu z'akadasohoka rero, reka dukomeze tuganira namwe tubagezaho amakuru akomeye cyane ari kugenda avugwa. Ariko kanda subscribe, comment, share na like kugira ngo ujye ubana natwe mu makuru akomeye cyane tudahwema kubagezaho. Imirwano ikaze yarwanyije Wazalendo n'inyeshyamba za M23 umunsi wose ku cyumweru tariki ya 28 Nyakanga 2024 ku mugo ahangaha ni ku murongo utandukanye mu itsinda rya Bashir Mukoto mu gace ka Masisi mu majyaruguru ya Kivu. Nk'uko amakuru aturuka muri ako karere abitangaza, ngo iyi mirwano yabereye ku musozi uri hagati ya Bigogwe na Kasura ndetse no mu Muheto na Nyange Bibwe, ikomeza kugeza nimugoroba wo ku cyumweru kimwe tariki ya 28 Nyakanga. Aya masoko amwe yemeza ko Wazalendo yihagararaho kugira ngo ihangane n'iterabwoba rya M23 kubera ko imyanya hafi ya yose y'izo nyeshyamba ikikijwe n'aba VDP, abakorerabushake bashinzwe kurengera igihugu. Ati hagati ya Bigogwe na Kashura iyi mitwe yombi yarwanye kuva saa sita. Haracyariho amasasu twumva muri utu turere hafi Kahira. Ntabwo ariho gusa ahubwo no mu bice bya Nyange Bibwe aho byari biteye ubwoba, kuko twumvise ibisasu imuheto ijoro kuva kuwa gatatu kugeza ku cyumweru ryari rikomeye cyane. Wazalendo yerekana ko bahari hafi y'imyanya M23, ibintu bizahora bishyuha. Ni intambara rero yakomeje kuba yakomera cyane, ubwo intambara yafashe igihe kirekire cyane hagati y'izi nyeshyamba za M23 zidakomeje guhwema gusuka ibisasu ku Wazalendo. Aba Wazalendo ariko nabo bakomeje kwihagararaho bakabereka ko bari maso ibi bikomeye cyane. Reka rero dukomeze aya makuru yacu. Turagusaba gukanda subscribe, comment, share na like kugira ngo ujye ubana natwe kandi udutega amatwi udutije akanya gatoya kugira ngo amakuru y'ingenzi atagucika. Uri w'agaciro rero. Umubare munini w'abaturage muri utwo turere barimuwe, kandi abaturage benshi bari mu gihugu cyangwa hafi imiryango yakiriye mu turere tuyikikije kuva igitero
cyagabwe na M23 gishyigikiwe n'ihuriro rya AFC muri kariya gace ka Masisi. Icyakora Wazalendo irimo gukomera kurushaho mu midugudu yugarijwe n'iterabwoba. Ibintu bikaba bitanga icyizere ku baturage ko bazashobora gusubira mu midugudu bakomokamo vuba ahangaha, kuko Wazalendo irimo irakoresha imbaraga z'umurengera kandi ifite intwaro zikomeye, indege zikomeye ndetse na za drone zikomeza zigenzura umutekano uko uhagaze. Ahagana mu masaa 12 z'umugoroba nibwo ituze ryagarutse ku murongo w'imbere ku rugamba hafi ya Muheto, nubwo ibyo bishobora guhinduka kuva mu kanya kamwe cyangwa akandi, umunota ku munota, isaha ku isaha, ibyo bigomba guhita bihinduka. Wibuke ko mu byumweru birenga 3 ikigo cya Kahira kifashe nabi cyane, aho abarwayi bahora bagaragara muri kariya gace. Ni amakuru akomeye cyane inshuti zacu zakadasohoka, akaba ari nayo dukomeje kugenda tubagezaho gatanu ku kandi, tubasobanura uko ibintu bikomeje kuba byakwifata hariya i Masisi. Imirwano yabaye imirwano rwose. Urimo urareba ko abaturage muri turiya duce bihebye, bari bazi ko bafite icyizere cy'uko bazaba basubira mu duce tw'iwabo, ariko ntigikunda, kuko kuva ku wa 3 kugeza ubu ngubu ibiturika ni ibiturika. Nshuti zacu rero zakadasohoka, ku rundi ruhande reka tukomeze tubabwira ko M23 bahoze ari ingwate z'iterabwoba bo mu ngabo z'ubumwe bwa demokarasi ADF bararekuwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC, bashyigikiwe n'ingabo za Uganda UPDF ku wa 6 tariki ya 27 Nyakanga 2024. Yari amakuru aturuka mu gisirikare. Kivu Morning Post ivuga ko mu gihe cyo kurwanya aba jihadist hafi y'umugezi wa Maribongo mu majyaruguru ya Tokomeka mu ntara ya Ituri, Majoro Bilali Katamba wo mu kagari gashinzwe itumanaho Ushuja yavuze ko hari abagore 16 n'abagabo 7 barimo abana 13 bato bakiriwe ku cyicaro gikuru cya tactique ya UPDF Iruna. Liyetona Koloneli Maka Hazukaya yongeyeho ati aba ni abagore 13 n'abagabo 7 bakiriwe ku cyicaro gikuru cya PDF Iruna mu ntara ya Ituri nyuma yo gukurwa mu mashyamba n'ingabo zihuriweho. Mu barokotse harimo abana 13 bato, barimo impinja 3 ziri munsi y'umwaka umwe bafite ikibazo cy'imirire mibi ikabije. Itsinda ry'ubuvuzi rihuriweho ribaha ubuvuzi bwihutirwa kugira ngo barokore ubuzima bwabo. Abo babyeyi kandi barimo kwitabwaho n'ibanze kandi harategurwa
uburyo bwo kwimurirwa mu kigo bazahabwa ubuvuzi bwuzuye, nk'uko aya makuru y'umutekano yongeye kugenda abigarukaho gatanu ku kandi. Menya ko ibikorwa bihuriweho na FARDC ndetse na UPDF bizwi ku izina rya Shuja biri mu kwezi kwa 31 kuva byatezwa n'abakuru b'ibihugu bombi, nyakubahwa Chilombo Felix Antoine Tshisekedi uyoboye Kinshasa ndetse n'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Iki gikorwa kigamije guca burundu ADF, umutwe w'iterabwoba ufatanije n'igihugu cya Kisilamu cyahitanye abantu barenga ibihumbi 20 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nshuti zacu z'akadasohoka rero, reka tubabwire tuti aka kanya ni mutwemerere aya makuru tuyahumuriza ahangaha, tubabwira ko amakuru yacu akomeje kandi akomeye, dukomeje kugenda tuyabazanira tunyarukira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose uko yakabaye, tukayabashyirira ku mbehe imbere yanyu, mukagenda murushaho gusobanukirwa ibiri kujya mbere. Muri abantu bacu rero, niyo mpamvu dukomeje kugenda tubitaho kugira ngo ibintu bijye bikomeza kuba byiza kurushaho. Mujye mukurikirana iki kinyamakuru, ni Umuvumu Online TV, kibagezaho ibiganiro n'amakuru akomeye cyane mu mutekano, politike na diplomasi n'imibereho myiza, ndetse n'ikoranabuhanga rikaba ryariyongereyeho muri no minsi, kuko murabizi ko niryo ubungubu riri kugenda rikora ibintu byose. Reka rero aya kakanya tuyahumuriza hanga, tubabwira ko amakuru yacu arakagaruka. Mukomeze kubana natwe.